Ndabashuje mwese kandi mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kugira impagarikiye n'ubugingo akomeje kubana natwe ndetse no kudukurikira. Reka turebere hamwe agezweho akomeje kugenda avugwa yibanda ku bikomeje kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Hari amakuru akomeje kuvugwa agaruka ku bikomeje kugenda bigaragara aho ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zoherezwa mu gace ka Kremi nk'uko amakuru tugera bivuga, mu gihe intambara ziganjemwo zikomeje kubera ku butaka bwa Kongo zikomeje kugenda zihitana abatari bakeya. Uburundi bwongeye kohereza ingabo hano ku butaka bwa Kongo mu gihe n'ubundi abiganjemwo abakomeje kugenda by'umwihariko bagaragara mu bice bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Kongo bakomeje gushimangira ko umutekano ukomeje kuzambwa mu buryo budasanzwe nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Muri aya makuru kandi ndaza kugaruka ku bindi bikomeje kugenda bigaragara hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye mu isi, aho kugeza amagingo y'angaya impunzi z'abarundi zikomeje guhura n'ibibazo biremereye cyane, aho kugeza amagingo y'angaya zikomeje kugenda zipfa. Izi mpunzi z'abarundi zariyongereye mu buryo budasanzwe nyuma y'uko mu mpera z'uyu mwaka wa 2025 twasoje ingabo z'abarundi zongeye guhangana n'umutwe wa M23 biza kurangira umutwe wa M23 ubashije kwigarurira ibice bimwe no bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Kongo. Hari n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa ndetse n'agarukaho tugiye kugenda dusesengura muri kano kanya. Ubwo niyo mpamvu mwese mbahaye ikaze ko bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri kano kanya. Munyemere turebere hamwe agezweho akomeje kugenda avugwa. Niba ari ubwa mbere ugeze hano reka nkubwire ngo kanda ahanditse subscribe kugira ngo nimero ya mbere kugira ngo ubashe kuzajya udukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Reka turebere hamwe rero amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru akomeje kugenda atangazwa yibanda ku bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko hagati y'itariki ya 29 Ukuboza kwa 2025 n'itariki ya 4 Mutarama 2026 iki gihugu cyongeye kohereza bundi bushya abasirikare bacyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare boherejwe ku butaka bwa Kongo muri gahunda yo kugira ngo bashe guhangana n'umutwe wa M23 ndetse uyu mutwe wa M23 wohereze gasopo yuko udakwiriye gukomeza gusatira ibice byiganjemwo ibigendanye n'uruhande rukora ku gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru atugera bivuga. Amakuru avuga ko kandi abasirikare boherejwe gufasha mu rugamba ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC zirwana na M23 ndetse no gukaza umutekano mu duce dufatwa nk'utw'ingenzi turimwo Bikoboko, Point Zero, Milimba, two muri teritwari ya Fizi ndetse n'ibice by'intara ya Tanganyika by'umwihariko umujyi wa Kremi usanzwe ari umurwa mukuru wayo nk'uko amakuru atugera bivuga. Ibitangazamakuru bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abegereye amasoko y'igisirikare avuga ko igikorwa cyo kongera kohereza ingabo z'u Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyabereye ku birindiro by'ingabo z'u Burundi zirwanira mu mazi biherereye by'umwihariko mu yahoze ari intara ya Rumonge kuri komine by'umwihariko y'ikiyaga cya Tanganyika. Iki gitangazamakuru kimwe cyanasobanuye ibyagaragaye kivuga ko amakuru gikesha inzego za gisirikare ndetse na polisi mu Burundi avuga ko imodoka za gisirikare zibarirwa by'umwihariko mu 10 ndetse n'izindi zirirenga zitwara ibikoresho bya gisirikare ndetse zari zifite abasirikare b'abarundi zatangiye rero kugenda kuva kwa gatatu tariki ya 31 Ukuboza kwa 2025. Izi ngendo kandi ngo zakorwaga cyane cyane nijoro ndetse no mu masaha y'urukerera kugira ngo rero by'umwihariko zitamenyekana. Humwe rero mu basirikare b'u Burundi tifuje ko imyidondoro y'itangazwa ku mvo z'umutekano we, by'umwihariko yavuze ko iki gikorwa cyo kongera kohereza ingabo muri RDC cyabanjirijwe n'icyiciro cyo gusubiza muri iki gihugu rero abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi b'Abazalendo bari barahungiye mu Burundi ubwo M23 yafataga umujyi wa Uvira ku itariki ya 9 bishyira ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 2025 muri uyu mwaka twasoje. Mu cyumweru cyari cyabanje kandi amato y'ingabo z'u Burundi zirwanira mu mazi ngo by'umwihariko yatwaye inshuro ebyiri abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi b'Abazalendo berekezaga mu mujyi wa Kremi nk'uko amakuru tugera bivuga. U Burundi bwafashe icyemezo cyo gusubiza ingabo zabwo muri RDC nyuma y'uko mu Ukuboza kwa 2025 igice kinini cyari cy'ingabo zabwo cyari cyarakuwe muri RDC ubwo by'umwihariko zatsindirwaga na M23. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi umugambwe uzwi ku izina rya CNDD-FDD wafashe ubutegetsi by'umwihariko muri 2005 nk'uko bigaragara Reverend Kuriye ubayoboye
aheruka kubwira abanyamakuru ko gucyura ziriya ngabo byari byabaye mu gisa nko gusubira rero inyuma mu buryo rero bwa gisirikare cyangwa se bwa gipolisi mbere yo gushimangira ko Uburundi bukomeje rero kugenga ibyemezo byabwo bya gisirikare. Yunzemo ati muri Kongo ni nk'iwacu mu rugo tujyayo igihe dushakiye, dushobora kohereza abasirikare ko tubishatse. Usibye abasirikare kandi banyujijwe ku cyambu cya Rumonge, amakuru avuga ko kandi abandi basirikare b'u Burundi bahurijwe muri stade ya Byigizo nayo by'umwihariko iri mu majyepfo washyira uburengerazuba bw'u Burundi, hanyuma rero binjizwa mu mato ya gisirikare. Amato y'uta kandi ingabo z'amazi z'u Burundi nayo by'umwihariko ngo yakoreshejwe mu gushyigikira ubu buryo bwo gutwara abasirikare mu mazi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Bivugwa ko kandi by'umwihariko kuri ubu ngubu intego nyamukuru u Burundi bufite ari ukongerera imbaraga batayo ebyiri z'ingabo zabwo zari zarasigaye, by'umwihariko zari zarasigaye muri RDC mu gice cya Baraka, mu gihe igitutu cya gisirikare cya M23 gikomeje kwiyongera nk'uko bigaragara. Amakuru kandi avuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zirimo gushaka gukumira ko Karayimi ifatwa, dore ko kandi kuri ubu ngubu uyu mujyi usanzwe ufatwa nk'inkingi ikomeye cyane mu ntara Tanganyika. Kuri ubu kandi hari impungenge z'uko umujyi wa Karayimi ushobora gufatwa nyuma y'uko Uvira nayo u Burundi bwari bwarashyizemo imbaraga zose wafashwe mu kwezi gushize, bikaza kugira ingaruka, bikaza gutuma imipaka yose ihuza u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifungwa nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma kandi Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'uko bigaragara hari aho yaba ategerejwe nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma ariko kwa mbere yuko mbageze inkuru reka nkubwire yuko ihuriro by'umwihariko rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ryasabye leta y'u Burundi gufungura umupaka wa Gatumba by'umwihariko u Burundi by'umwihariko buhana na Kongo Kinshasa kugira ngo impunzi z'abanyekongo zifuza gutaha zibashe kubona aho zanyura. Nkuko bigaragara M23 kandi yatanze ubwo busabe biciye mu buhuzabikorwa bwayo bwana Colonel Nanga nyuma y'uko impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi zibayo rero mu buzima bubi cyane. Nanga kandi mu butumwa yageneye Perezida Evariste Ndayishimiye u Burundi yagize ati dushingiye ku kibazo cy'ubutabazi gikomeje gukomera cyane ku baturage bacu bahungiye ku butaka bw'u Burundi, turasaba mu cyubahiro by'umwihariko ku mupaka by'umwihariko wafungurwa kugira ngo ababyifuza babashe gusubira cyane cyane mu gihugu cyabo banyuze ku mupaka wa Gatumba mu mutekano ndetse no mu cyubahiro cyabo. Ibi byasabwe na Perezida wa M20 wa AFC wazoye ari Perezida wa Sena ku butaka bwa Kongo. Turaga ko mu kanya dusubire.